Lipa, dia kêu là vale, chân. Kêu là vale. Ya malo mo. Jalo pala sa mo ila pa sa ngele ni tula. Ia ole matfo maleusu. Matianga e tfo il pa siningia le malu le tunu. Pola sa tumnat. Ina fanau aoga ia sa fusu restaurant te pe tawan faasala. Pe fa mangalo ia. Talafatai Samoa, welcome to another edition of your Eyes on Auala. I'm here with my brother Bethel. As you guys know, that there was a dispute between two schools last week in town, and we are here downtown in Apia to grab some opinions and thoughts from the public about whether we should forgive these kids or punish them. Wala mga kuwaye de kau iso me ia kama kuwaye kau anga fa inga fo kami kia onga ia kau peng ku pe kami kia o pera onga waso nga poko fa nga pidi le ko ngira ku mako fa pera si mo fo fa ne fa sala kami wala mena ku kami ki su ko ko wala lu mga I ko ngol fo pui le me ka waia ya ku langa pe la ku mako pe si de ku wa mama ye piki pe kau sanga for malu umare aonga mavae re pasere aonga ye o le memori le fali ora mai ora menga ringa mai I mix up mara o kengi venga e do aonga ba wai ma ba faurenga lenga ka mai ki ro fia onga lai sa bo o ya kari kasimela usu wa we me venga bo fia ka aonga o langa de ki kere ye ene ila onga alanga o langa lai manga ro ki nga malong ma wara ko ni ya mo lu manga ya au ba ya malvai ya iri do ya por almena vai kamanga wa kamanga le vanga ola le ola kaya uso man mene solo yo ngoya na super kang ko sia vango fai sia wa ingai ko fai fa lo ya ka long ko faasalaga ya la ko ya wa cha choi lo le ya ona o lo fa lo la iti fo itametia onga ona o tametia onga o lai ave e o ina mai le a mio ia a fai o le asitu langa pa situ la pono fo I wa tatu tama fai faasala I latou ia sale ele tatawona faasalaina ona o tameti e ave o ina ai mantua fo ia fanau o au matua fanau e tatawona tatu ala lofa ia ma faatonu mo ai le fai faasalaga ia ai silafia lava ele atua mea uma e le faasalata tatou e tatou e faasala lava tatou e tama ilinga yo te lo tamitia ongo kala fuino le ongo le o ino ma fa e o tulanga le o le faasalo na ia lo fana ia ile awai so manatu ile ta fio wa te le ta so we fa fana uma e langona lo fa fana ai o le o inga toi fotu wa ire ma fa o ta mai titi awan tilo le anga I luma mana I manu ia mai le o ta so fana yo luma na I o ta so ainga wa le latou ia ola fia mata no man ia fa moi o matu e pifo na avele onga ai ele so manatu e tu ia faasalaga ia latou na o se toi fa manatu toi tu ia le inga ala lele I fautuanga mtima inga ave ia pa wan me ia tawa so le ka mekianga aku pole bis itu fuanga fa ia onga de pule mo pe fa malolo mara onga si pe se wa inga wanga le wa ngame ku fo ya wa ia ore a onga ia nga au mai onga ore tu engo se do manga yo ma ku wa me se ai ia le o fai wa ai ku ma le lo fa pe do wo mai fai se misa I ko nga ba ko le manga isi kama ke le pia misa la ko ia kaulang ko ku singa va ngo a pe fa ru ro I ka ro nga ave lo ko kong ku ore ha ngo I fa le a e o le meren ku pu fanau mo ko ai ele makango fi se va ai la langi a ko ai wingo fanau a on le mere ku sai mal le mere ku pu ai la ko ia o kero nga fo ia fa pe se me fai foi ka ko ma ku on ka ko fo ia ma pu ia fa nga ia kero nga la de se fa gra ve ku pu mai ia ongo o te mi foi o Leifiifi ma le mangu o me fa nga o fai pe o mare ale le ko ka ma fa ki mo le fofo ia o me o kula I mai fa nga o se me ka uma kupu fa nga uma ka ko ngai a wa le manga o fa nga o se o nga le a nga foi le mo a nga o mo lang pe fa pe le o fai ka ko fa nga o se me o
le kalfea ngai ke le vai mai sa mo ma ya ku ma la la ni ni ai o ke la ngonga e pa wale o ngasidio nga fai mo fa nga ngi mo ko anga pe avie u mo kala wa ka usanga ngi o ka mai ke fa nga ya ko mo foi e ese nga mo lu manga e mo si fa nga u la ko kirki do fo le mo yo ya me ku ya e aro o le so nga ma o nga o me u o se fo ia ve ma o inga fo i disken mo lu manga le ko so mga kuya o kamikia o nga ke do ya uia ke do nga me po ko a inga ai de nga fo ya de ave do ko wa ke do nga la iki ka mi ya nga fa de ko mo fo de mo ko me ki o wa e yo ke do nga uia ko me ko la inga ko mo fo me ko la ko mo ko inga sau fa ko me ki de ya ngo wa inga ko mo fa ya on bela nga ia me ama kuai e lo wa ia mga kulo ka ko kasi ya o ngai e faingkang ya wa ku se mga ko ngai e fo ia i ku fo inga ya wa ia pe on fia ngai fo me fa ya ka mo wa ma ya kia u ia le ako ngai e se ke mi ya ngai fa ya o ngala ko ke fo ko inga ya ka mi kia o ngai de kulanga ma mo kulanga lo pupungi ya wale se mafu ango me ye mafu me ngo ka mi kia onga ya o le ye la le chance fa ya onga ile nga ka le pula ya la ko ki fo ku pe la ko ki so angi e ki ye ma fa ko file mu ka mi ki fo e ku sai fo mal me lo pula i me ni ve kai. That is it, Samo. Those were the thoughts and opinions of some of the people downtown here in Apia about the school brawl and the dispute from last week. Let us know in the comments below, what did you think, on our Facebook page, Eyespy Radio 87.5. Ia nasa mo onisi fo ina manatu mtima inga. Sama pai fo ana mo mai le so le malo le tunu. Il talafatai o Apia. Ai so manatu. Ia la fo mai so coming. Inu ngon mako Facebook page o le valu fit tesmalima Eyespy Radio.